Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Margan absigadan o manusia, mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, uli nakapaging inunta namin gulalan ito si ko. Miyang gagalibikiran ada kaswatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Da akisugat ko barado siya, inunta na minggulalan sa giyang kutuwa yang galibikiran mga urip Allah ada kaswatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Bitir wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dati ginakisugat rakano ang musiba margen inunta na minggulalan sa giyang kutuwa nga gagalibig o mga liman niyo mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Iti sabab ada amargan ay ipagawit wallahu subhanahu wa ta'ala si iku darpa urina si iku tao inunta na minggulalan si ikagyang kutu adusan yan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Si anan si iku mga tao abaradusa urin mga kafir mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Supma sa mu'min nagyang kutab sige dun na matagunuto iksamin wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagulimuon wallahu subhanahu wa ta'ala. Na, may sabab san mga urip na Allah. Nagyang kay isin ay sumasagad na margan. Nasiyabot tanong na uad nakapakasasagad tanong sa margan. Uli nakapakasasagad o manusia sa margan. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na mga problema. Uli na nganin sa naawidakal mga urip na Allah. Naming gulalan sagyang kuto amyan tu sayran uwi namyang galibukiran di ikaswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabot san nakagiyaginan isabab yan na daapad uli na daamala akibulong tanong nagukiyay sulub tanong ko mga awid akal tanong mga urip na Allah inunta agyang kuto akambelingan si wallahu subhanahu wa ta'ala. Katubat kapangaruan si wallahu subhanahu wa ta'ala kapamangan isarila si wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman nagyang kuto agatiruan wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran. Apitiru yan. Watubu ayyuhal mu'minun. Atubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Hiskan watigin ng mga mu'min. Tubat kan watigin hiskan watigin ng mga mu'min. Langon. Mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kalu-kalu. Daudi na angkan watigyan tegumpia mangurip wallahu subhanahu wa ta'ala. Tubat kan wa hetigin mga mu'min. Kaangkan tugumpia tik wallahu subhanahu wa ta'ala. Ina na mga urip wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamala kisulub tanu ko mga wida akal tanu mga urip wallahu absigad tanu. Uri na margan tanu, uri na tiuba wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kuto kapakambelingan tanu sa iku Allah, kapakatubat tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakapamangnin tanuron sarila mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa taman sa maswatar tanu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa andin ni kaswatar tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Na makapi agi ang kuto abitad tanu kapakapian yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Iligtas tanu yan kung mga radagan mangurip Allah.